Hello. Tulo ka sa trabaho nga dapat natong mahibaluan mga higala, no? Muna nga tulo ka ni. Ako na i-share sa inyo nga ang tulo ka Unang gitawag ni maningkamot sa trabaho. Ngano maningkamot man? Siyempre kung wala kay trabaho, di ba? Unsaon na lang, no? Labi na kung pamilyado ta, lisod kayo kung wala tay trabaho. Muna nga atog yung paningkamutan ang atong trabaho nga nindot ang atong pagpanarbaho nga dili ta malit kanunay, pwede rag malit panagsa. Nga na lang na siya mahigala, no? Nya maningkamot, so musayo og tulog aron musayo sa og mata kay aron dili malit kay naman na sa trabaho maningkamot gyud ta. Nga pag nanatos trabaho mo na nga atong paningkamutan nga dili sad ta maputbol, kay lisod kayo og mawad ang trabaho. Mo nang unang nga maningkamot sa trabaho. Ang ikaduhang kining gitawag og makasab-an sa amo. Yes, tinuod na kay kabahin na sa trabaho mga higala nga di gyud kalikayan bisag unsaon nimo amping sa imong trabaho. Nagyapoy time nga makasab-an gyapon ta sa atong amo, no? So daghan ng rason nganong magkasaban ka. So ato nang isiparit ang video anang dapita nganong kasaban ka, no? So muna nga daghan na siya rason manghigala. Muna nga ikaduhang makasaban ta sa amo o tag-iya. So normal lang na siya mahigala kay kauban na siya sa trabaho. Ikaduha na sa sa pagpanarbaho sa kinabuhi mga higala. Una nga kasab-an nyo ta labi na kon ligoy po ta nga trabante, sugoon motunong usahay. Muna nga natural kinsa yung ganahan sa amo kasab-an gyud ta gani o di na ganahan gyud ang amo dili lang kay sab-an ta kun football gyud ta mga higala. Nga naman dili maganahan ang amo kaya nga naman badlungon man buta mo na nga kasab-an yung dana. O ang ikatulo nga or last nga kining makadawat og sweldo. Siyempre lisod po kayo magsigilan ta og paningkamot sa trabaho nya kasab-an ta sa amo nya way sweldo di pon maayo. So nagyo sweldo mga higala, so makadawat gyud pud ta og sweldo. Muna nga tulo ka mga tong gi-share mga higala nga dapat natong mahibaluan nga kining tulo ka kabahin ni siya sa trabaho. So makadawat naman tag sweldo, so makapalit na ta kon unsay angay natong paliton. Ato lang pong tipig-tipigan gamay kay og atong kasahon po natong palit kung atong imaginon depende sa trabaho. Kung nata sa mga malls o gobyerno, na uban kininsina na po uban binuan, so inigdawat ana niya good for 1 day ra 2 days hurot na unsaon na lang nimo paggasto sulod anang mga adlaw nga moabot pa ang imong sweldo. Mo na nga dali ra kayo ni akong paambit o may tungod sa trabaho nga naay tulo ka nga mingnota nga ato lang ning sa gubangon kining tulo ka normal lang ni siya migala. Pero kung gusto ka nga makasunod pag yun sa uban natong mga video, ayaw kalimti din ha sa pag-subscribe sa atong YouTube channel o sa YouTube channel ka man nakatanaw. Pero kung naka sa Facebook page, pwede sa i-follow lang atong Facebook page. Wala man na siya bayad, kanya i-share lang pod. Share lang na siya migala kaya ron
ma-share po ning atong tulo ka M nga bahin sa trabaho. Og mao lang to. So daghang salamat sa inyong pagtan-aw. Okay. Okay. Sige. Bye-bye. Og nagamit nita og megapon kay labi na ang atong kaymanan medyo dili pwede og wireless no kay murag lamok ang tingog mura nga nigamit ang megapon. Okay, daghang salamat. Mora to. Bye.